Ebusan for Makwaba. Ebraso say twetwe oman hu nkobo. Mamenka mo say wo tenten ene wo muduro wo text ba 1441 a ye besese ama wahunu say why kese abroso ana say eye ehu hia pa enu achi ye health ne sense kan say obi a ususu say why kese abroso a wontimi wo ho na wo hia moa no wo ba ye behwe be say bosumi nsia bi ye monitor ahwe say udi de wo say udi we say wo say wo ye wo da yie ne ade a na betimi akwa we even make it a project afterwards nti ehu hia pa yani abreba pa nya agro ne yedi wa nti mo me mfa ne nasem hia no pay ye nuanom honorable Seth a champion ono ko na Ghana e fe no Mr Champon mo aka nyina mo de champon honorable Akwaba apombo ko de afisha panso so papa competitive honorable Seth a champion MP mprayeso for mo MP na aba no honorable Alex Adumako Mensa MP secretary Afram Plains honorable Akwaba chef in Japanso yes sir ndc nkwa na nkoyi mo sena ye da super one can dey na my direction the direction ko ye na omo so enye bi edi okay say na ye dam okay akobo ya twetwe so person do anotum bia 1441 obetumi a text wa dwenkyere abaso honorable champion minim so ahwe newspapers na nra story by police for omonko chesi am robbers ya to ba akutuo utie police for na omo se to da niam omo go through no ebini no na okenkan graphic reporter or the buy said the nkofo na hye daahye omo aso omo hye daahye hye o se omo nam no taxi di animu a ono reki yes ono wo hwe kwan mu ahese kwan mu ya after yes Ford and no Ford omo hye da fa Ford because e ba se ebumbi aba no omo de be speed ena Kia tracker no omo de be sesa buti no e de agum but please for no HSC o matimi achibi ebi nso so aira but unfortunately one of the policemen no constable say friend no akata ono de wahwe ne nkwa while in the line of duty yenye quick comment say was asem when we are na ya ba other issues no so yo edikan emse medical ma abusianfo nyina afishapa omo hwe no muti no pay na mede efri ho no na me ma abusia fo a sabio se na mamre kire no yenua police ni a ene wahwe ne nkwa enam na juma so juma dia odi no especially radin fa ne currency man e na abusia fo ya akọ saa na tie bambo juma no e yo pre juma sebe we ni demo a na wahwe okra sanse wo so ise ubebo oman no ho ban ubebo akra ho ban nti bribia na ya na ye kasetia a police fo a ye mu bia na hayen o police ni o hye atade no a saa mre na atade no wura no ono ne emra no fa ho ne atade bi ye hye no onam o ye dwon no ne emra no nti se okokwati na wakokwati Ghana mra nti hia se obi bia de a police fo ni de bama won no ya se okrofo renfo adwen be ye no se onim etu sine police ni ebia akoto afom ama akoka o police ni ama wahwe ne kra ya bebre se police force omomboa ekwan ya ombafa so etimi amya krase mo ejojo enipa so ekudi sa bone no ya wo se mra no wonedi se na ye man no mra no ahyehye no pepepepepepe nti kakra metimi aka afa wana na tike Yogunya. Yo dedikana ebeda oni umpenifo asese na emotimatu yensafre na se mechire adwen ne mfa konya so nchi o man Ghana fo ene enga dikaya ebihia nti mo official pa fe ko betu e fe mechia se chafran prince fo na mo official pa bim sase na mo mo ana ho ma ba ha dia asem sa mo mo hu se omunu ya me didwuma kese ma mo hwe president fo asem ya dika no ebe mabusia no yakọ se asemu yasi na wera hosem sei na obi anzu se sa na beba sanse adwuma oye no ene ho adwuma na akoba sanse police adwuma no ya adwuma emu ye hu kakra ede se wo a wo bo oman ho bai na ngrofo da na ogina ho ehwe se bibia be koyie no
ya ne dumre bi a omuta ahwere omunkwa na ebeka se awere ho na ebe mabusuan yakọ na omu nsom de ebe se ma ye nuan ma kan se police ni ba hu se oma no egina na mu e wo mra mu no endia na o se yahase ma hedi buo kese ma president na de ehu an se ya na ye tete president se omo ye bibiara kwa ba do ko baby a president na am se edi bibia hye omo nsa endia be se o ma Ghana se ma president no ebuo kese ma romo na fe ye mo a omo mpaibom omo adwuma yem so betuma ye ma no ma nyina tuma koyie no ma Ghana spet na fa ne tuma pefra na daze yo well ebusuafo asem no nti 1441 also so say bibi o ho abetumi aka fasa asem we say ho but Robert Champon MPP wild over Nailes cocaine case enra mo party mo ye release bi chese the musi Canada na kwakwa yese mo mususu kura say aban o say aban nim sa asem no ho bi mo bisa questions bibre that was asem ho o kan daily graphic na sorry daily guide na obehu story no ewo ho se wanya dade ahwa macheche mu ewo ha de nti omususu aban o mo se abaya no de ya ofa koduru ho no so yese na high commission ka agina ho munsam bebre yesma obi ma ne kohwe no ne nsam bebre mi se hwanya na question ayi bisa ne se sansema mu bisa mo ho answers wo ho dada ana mo di ba be wuro ma na se mo hwe sa aban e na ba be yi ano for example se ka na esi ho no mo betimi a kire se na aban ni ti no oba ana se mo hwe sa aban mu na be fa be ka sa ampa ye na esuma so mo nkofa ba e de pote e na mo pesa mo kire e wo sa asem esi yo ni atike ese asem kese baba na franka siso asem kese ba franka bopa sa asemi bae ekwan a aban a owoso yi one na pamfo ebo aboso sorry waka ebe yi ano no ono an nsen yi eni wonama ne bo ena sabio yenso yetil form boko yatem yasudin eni yeti won nkrubo a emu tofa eni dia betudwa no yenye ne yakasa ma aban enye ne beba be bon kranta anopa tututu asem ni pie ye no a edikan woni se ababa wa no kra VIP ho kra wanfa ho ahyase asem woni kan ye no se VIP kra wanfa ho edikan na ba na yeso okra diplomatic pass onso nkra diplomatic ka kasa bebre anche enu ye Minister of Communications na disansense mu betu mu okoprinti manifest printing hu niema bebre no obo ne nkuru ta abre no ebia yesi sebia se bia nyaado de o twasa no o hu se na chiachia izo bi frɛ ne frɛ na chi o de obuta yesi we no se o be kan wasem a ho chiachia ma fo na to mutri eni na no ni nansa ena so afo no so eye foreign minister ono so de ne die betu mu sa baba no kra se ade ne ye de bre no ewiem hyen ne so ne ye de bre no no nim se abaya no nim asem se ade no no nim se eye enubone krapo ene na no ni nansa e de abaye kugina se ni bia o se odifo kwa ba so no odifo so nim sa de ne kra no ye enubone anko kwa so odifo na sabie so sabie nyaado enye fe se ye be sore ne ye se e de cocaine se me ya amanyosem na ban a otisui emra yen ye wa ban so bo de bon ye no ye se aba e de bo techi no ye de bo ban ye yie na wo ka kire yen se mampani kofo sabre otia ban so no no kure ye mra pon hye se o mampani e na ye the chairperson of the National Security Council and you ka se ene operative odwani bia o security sector no na djuma to sia e ye mampani e na ye de so bo no a na wa kire me adwempo wo bia mani ente no bi ye boni a ye nka bio mampani na ye de koso ano etisa koda di se na kopofo entimi anye wona djuma yie wo se board na enye na board wan na duom kosi ho wan hwehwe mo ansa de board ne kwa kosi ho wo se cocaine no efiri ehin na kwa abrochire ho enam Ghana ha enam ye mfidie mu na nye Ghana
security system na ye ho adwuma no ho na ye head of the security system enye mampani aban we ya mampani ase bonya ne ba bi ko nyame fa ne currency eno no a be ka kire ye se ya mano aswate se na so na boafo edi na chi ne kura ebi ne yenu bone nti ode mfidie besi so asese ono kata kura otu kwan kura o me set ne ho nyina se bia bibia nhye no na mo bom ho samra ne se mo de mo ye clean aban we mre so na the highest catch of marijuana ye chiri wo Germany nipa ba akopɛ ehye ne ho a odi tu kwan 12.5 kilograms of cocaine na no dey di asem ye wie ye checki mo no wo mo say a carry of almost 79 point something just 80% cocaine ye no boni ne kura no na yasem na ye kan say say dead is of VIP I no kura so say ye de state protocol e be hia obi da no a wo kwakoduru kro no so no state protocol no en hia nipa no sa da no nwan pani ben na wo ewiemhye ne so a o ye adwuma ma aban enti e di state protocol e hia be fa no e pani ben e wo se eti ase e dan ka na amfa obi a sana hwehwemu na ye amane e boy ye no sana mane bo ne tie e na se bi so se bi nyaado pani se ye di jawa na di asoa wo ya ban enti no bibia ye nti ase no wo ne be gi mo ye firi enti ensem a ye ka no ye nka se ye bo aban sobo ye bisa aban se umra wo hihye to ho suahu a de beto ho eni suade hu a wo de kire yen se Ghana okwan se hwe wo opposition se yen opposition bibia ye bia no ye pa kire se yen ye baban mu a ye ben fa ha ye besi a ye be ko ha enti wo opposition no sabre ni mu no no na no ye the alternative government adwentro de kire so alternative government oba aban no no de ye adwuma enu nti na ye me ka asasem ne se aba ye de boban no ye de botache ye se na wo se ultimate responsibility eda mampani ne so no wezu de ababa no se kura wo se asem o kan wo court ne se osuroma ne kra se kura ye yi ni free ase a on pese obetena Ghana ha bio obese okotena Austria isan se oni empanifuo bi ewa ban mu na asan nti e ma ne suroma ne bambo nti on pese obeba kromu ha bio enti nsem we nyina e wo se ni pe yi ano first of all no no kresa o kan sa ansem no nsem a abeda dwa no nsem a abadwa no na ye pese me hunu no bi me ankasa me nyanya independent yi bia se o kan sa adenti na o kan sa because adenti na o se o Ghana Obi Akaswad ne baba Ghana na because she could go to Austria. We are told to say or Austrian passport so meaning say or the citizenship ne be Austrian yes sir. Inti na say Ghana na ompe. Oh me penny ticket. Oh say penny bu baby say yesika kum. Ejinu komfo anum. Minnim amini ababa wani trim. Minnim nkrobo. Enti ono na di asem na bete ho. Enti mi so ameti nchen. Na mo mapa mi tika krakai. Nam de adwadwa ho kakra hu di opese wo kire nti na meso me ka ne sei no ntimi nyi ano ma baba wa no na mom ne nokure no ene de waka no oso osuroma ne bambo edi nti no osuroma ne bambo ene na baba ye dadwen yo wonu aso aka se woni etitiri bi a ewa ban mu na esan enti esa no agbo kompo bu otibisa se na ba ne se no timi kasa asem we a wo su safiri na numa pie enti sa hihye ye nyina no eda di pefe se aban e wo so hwe ne ho yie esansa sabre no omo ka kire yen se esan anamo a eni hihye ya ya eni de asie no obe ka kire o sesi ase wo aban wo di ho dwuma wo dissolve na ko board obe ka sa meto pa hwi mesrew na me na me boy na ko board no kosi ho na oni gidi oni pem na do mo si ho no and yes and ultimate responsibility wo aban mu no sa na e ka no nti ho de o timi titi ho free mu what you say na do ni many cancer ababa ware kwa ye chiri wo shen so enti the dead say ya ma no kwa ma na nsi say o management na chere say British intelligence for no oni alusu total confidence we crop for yimo e busu afo say identity na ye kasa asem no anya ye kura no ye omu din atem friend narcotics peddlers party miami nua Haruna
etu sa din a member of parliament enche na busuafo mo bodini o say ye na code take peddlers party say party no kra nye anya bia na anu ya mrase bedwam opani ba ko say ma Ghana da na cocaine coast enche no moto pio no mato ho pe ya na asan beto ma bobo ano no na che say ayifo no kwesi kokko abusuafo na omo ne ye nkrofo kan ye nya no ye na de operation West Bridge by you and ye no omo dinsa wo so a omo beto so omo to aso no afi sa ne mani na agu na che se esa no omo twa no afutu a ye de mo omo no o so won tie ni ye esan se nipa no ye adwuma ene onka na sumu asem nkyerɛ no na ese bibia si bibia kɔkyew enu ntina wontimi mo amane nti se mo hwe asem ne ye papa ehia papa wono Ghana fo nim ho hwe abakasi o abanse na kɔfo meyi ano sen de ne fe no ultimate responsibility ho wa kɔfa ni bana to so onko ye adwuma o ntimi ntenetene woni ma ye nhwe ne ye a o ye bibia trotre a wo na ba beda so meti he se mbetena ha se bi so se bi nyado na mama me kasa ho ante me kokoye kasa ya bia e be bi se na wa na fere asumesi ana obinti betina fidie so yan kasa mane ntu e be kasa mane atu enti sa na tie enti no subo bi ho aye de bebo aban aban ne yesi de bo aban ye complicit beyond say ye kan poto kasa yesi aban ye complicit wo hwe nima ni nyina aban ho foroforo mu utie nsem apie no a beyond say ye de bo aban no bibi ho aye betimi aye betimi am ye hunu for example say car na ebisi ho no e ba hwan ba bibi ho betimi aye bibi ho aye betimi aye am ye hunu say ya mpa so kan say enipa bi ho ne ho abom wo aban mu na say nipa na ebetimi ahu mo na because mo say mo pese mo hu say nipa bibi ho aye betimi aye because e be naturally enya de obi abe own up say me ni say nipa sumasi me ka ho bi bibi ho aye betimi aye na am ka say de jawa na de aso okay aban ni kura ni mani nyina hwehwemu nyina aban na oso ye no di mo aye ni brayen na ye koka omu tumika no ma efre bibi podcast am equalization na mo press mo ye say na ye se de aba no de ne na mo wa paso no na ye ho de ben ndi musu omo na asem na beto wo mo so omo kan ho ye asem mayen honorable adumakumensa munu ma raise issues na mo fi se nenye bibi pa na wo ho a ebe den se ewuraba no betimi afa de tua ne nsa no we kura anya se bi odi asuma sim pam de afro plane e de kwaku wura obi mamu omaya bi a uduru ho a omadwen ne se de ye che ye ase ye hwim no free plane na no ho na pe no e bi a mususu se nka ya nche no ho a nka waji boom obekọ e bi kura nka se ya mpase sa aka na e bi si ho no se diplomatic there na obi a treatment ni different sa ni ma we nyina no en raise concerns and suspicion wo ne sa yo medasi ade ho ni asasi na de ana o se ye hu ne se edikai no ayi ne ba no e ba social media ayi se ne koso na o mu dikai e branding se sa oba no a oda President Mahama campaign yi no ono na aye sa de no se na so o mu se na ni no se enti na ma communication team about be chechim edikai se koso ni hu ne se o medical access say oba no okotena pay mu eno mini ai kasa obi di koma no actually so say so guta no pampan e do ko wura mu different in aba but we fire no so far vivi I don't know abaya kire mu say say was abaya di otimi kire mu say o de kofro ya na say ye de koma no e be kire mu the we can no the all kind of raise issues go one my two issues now no ye hu e kwa ya fast so de call e say so what team and now say the command no and you two things and that's all no and that the call and so another you they told be normal can say of a VVIP of a VIP now they say adwen ho say VIP Ghana see city no ye pese aya bia ticket no oh man nko nipa ye adwuma we create to make out say oh me fa ha nipa ye adwuma ho no enti bia ma ba ha me ba ho unime aya adwuma ko ntino man mra o say me fa normal protocol no bia hu procedure ni hu say ha na me nam even you do work so cho ni wa ya obi wa mbese o asem so be cho ni di wo reception na bi in case fire cry ba ye hu say di pass na inside no di pass na appear e ye na sa enti no ye nya ye adwuma ho bia no bit ma boa no e na ba yan so na ba ye adwuma me ya chi nipa e involve a
true that omo ekọ no because abai take certain precaution measures say kwa ba ne fa so ne trace baby kura ade nko ye they told be ma papa wan kan say was he ade no one from aban penifo since 2004 oga say ye time he na 2004 nyina no nipa bi wo mu a ono edin nsawo enti woni omo oka aban penifo a wo no wadwen mu say nipa ben sa na wo do wadwen bu not particular people but say here for MPs and say ministers and say institutional heads and say why no say na wo no wo do wadwen say ka aban penifo a institutional head bit ma ba MPs bit ma ba ministers bit ma ba one since one change no say aban penifo enti 2004 no aban penifo no wo no a o de ho frofra mo ena bi name so de ho fa aban penifo enti case na ba no enye 2004 for nko ena enye 2014 for nko but the minimum advice that they can say you are politicians ni ya fa some way ama ye ho ena nipa omo ye adwuma pa no enye sika benefit no ya mo for mwadi san say MPP beto NDC so NDC ya to MPP so na fe case na da ho pa no omo na mu no mani age next am basa be ye because oya me ka say me MPP ni na NDC attack me ka say me NDC ni eno na say ye hwe dia ba nyina aba e kwa be ne fa so ni address issue no say when emabio say political parties nyanke ye ho ambom awo set issues no na ye prepare to go because so aye sa de no de bia de hye because konya ntika ibi anko di anka party members bia na political party unya bi eni yes still no apart e bia MPP so na to NDC so edi eno ne ehia me say adwo no at the end there British government are taking action ye de ni kotum dia kan de ne ye fa so de to so bi on say ehwe say nipa no abo omdi say nipa bi hu from no o say ba hwehwem ni ehu say nipa we no hu from no ni e de om ye scapegoat next time no bi to a na so obi ebe fa ha na atwe no afuro e na afa o say set record straight say so obi on qualify so for VIP a ni so qualify so fa ko ni be bi no bo fa ho no nipa e de te wo kra no o hwe say the om nyina e bia nipa omo in the level of VIP stand obi om nyina qualify obi ade obi fa ho and the man in VIP bi and nipa pi o ha people pi fa public stand dance o ko fa VIP because ko fa wa difference bia in show so na the e ko VIP ni VVIP na difference wo one e twa tem the president ni ko fa no eno ya lo ko no unless mu say president and vice president never na the speaker of parliament na chief justice I didn't eno anya de say o ko bia ho man don't can say of VVIP and nipa e in charge of VVIP ni VIP the same people na all and say back ko bia man kra no a e ma say the president and the government involved because any part on team you so much say because of benefit kakra obenya fi obi wonti no no ko bia bia menafa enti no aso aba no ye hwe ni ye as o man na ye nka no party this are even some problem that Ghana say question back one person beside we me can no obo sa asem no so twice na ko board na ye go no na omampani adwem no susu se omo no anyum bi ya na gu a wugu no nko ano esombo because ansa na bekas will be trenchen no na susu se bi ni pa ko no onye na adwuma yie na so onye na adwuma yie asem kase se no ye fa no se o ya pamo no ye enough they tell say say obi e bone na ba sa o hwe na asem a oso ma o trenchen no nya kwai ahwehwem na so mo te ho a me mo try cover di susu se we no ye hwehwem ti but no hu say e bi a o mo te ho no a ni pa no aye under them no mo timi review security bi a say hia say review but o me ni ho de a ene no bo bit my review ena aba bia ba aban na appointed board and the problem bia ba e da so nti so balance one take immediate action no anhwe mu a wo out to so ono kra so ono nya na ye abom but so betie ensem ba ye no a say ayi e ba first no na ayi na ko for can say omo kra na e ma British intelligence enti tamam ko anko chi no pray na no na say pray mu no e che say intelligent am ko no e na bi a work here asa aban kasa so kra se da bi enye no kra well some the na ko for can aban say no doubt sa asem no say through mo communication minister ye nyina communication minister o say omo san kasa asem bi mananti because ono de onye ni da say omo ne British for no nya bibia British for na so kra ka so mo so mo anya assistance bia intelligence asem no de ya ye bi mo say sa na na don't say ho na uko airport na ye na de say ampa sa say no na indict board no adenti na wo twa mani pa kono de ade na be fa ho akwa na so de ko wie na wote say wo de akowura mu awie ana wo mate pof no well it could be enti I say ehu asem ne ye na say
now no this be a set investigation near hwe say quite fast so na no be e call wrong na fe ye hwe in future say e kwa be na fast so say we ba e ta make say ni see e fa no amayesem but ye fa no say o man no e na niguase ne ba e ti kwa be na fast attack o niguase na be o man no so no na in future no bia na enya NDC net so na MPP net so na sima timbet ma fa so ni ehun kwa ye fa so bit ma solve problem no da be na be take his posture because MPP personal ebisi ya wo de ball mo kwadu e de to mo party de kredi say omo en no chese narcotics peddlers party PP no so na ase chire so the menu kra kan say narcotic coast no cross so ka ho na ene na ye hwe say e be koso de bia no na ye hwe say we ya ye bi ye njai wo ho o tina o ya bi am just say ye njai sa de o ye njai sa de ye njai no mo pay so ye njai no say no ye pay so na fofora ba na ye take no ye take na solve problem no wi a ye twa so ye twa so na fe ase o man no bi ba ni ahwe ni ye na ye take action dan say ye hwe ni ya plug to MPP so na MPP private here so eno makrai ma the business people na ye adwuma no o me yakwa here on business and say ba na say ye okay say ye dey adwuma it means say bia say ye fa na say 2016 say MPP ne be power na say bi say si a ye expect say NDC for mo mfa nko twire aban say me pede a me ka say ye mfa nko twire aban ni ye hwe ba bi kro na ayi ni free na ye tackle no dan say be dan na to abaso tam bia no e makwai e mabone ne koso because me say ni kan Japan ase wotaka say e koso ni ahwe ya e makwai ma nipa bi a etiwa edi bone di na innocent people na dem bia ya tackle say who number bi e say bia MP we ya corrupt e bi kwa MP apart from pay we je no ni bibia ogibi dan so bi susu say e bia corruption be nyina MP fo en so wudi mo hwe sa de ndi anhwe na ya fi na nsi fom na masa no man si wa be for politician politician bi o nim de ekoso kra eni na ehiam kese mi jidi se mi so be so for the American. Okay, my member text message you will see UTV. I wish the policeman rest in peace from Kwejufosu DL Aguna Sama or say onyame enkra police ni na wa hwe ne nkwa no ye pa Iron Boy about 4 say oh God but police for ho ban and it's a police in Hobai. Emmanuel Afrasa Free Anglo Gasobulo say, God save Ghana from battle. We cannot survive, and may the good Lord keep the short policeman. Ghana, okay, say go Ghana, please go TK, go UTV. God bless you all. Thank you very much. You may be the text message, but I don't come and pass me bosso. But we been to me bosso. Also, not there. On blame armed robbers. If you say, do man your man. Binima University. Menia, minim say I'm Robert no unim wo mo. Na unim do mbetimi aye. Ke bia nka answer this text message no. Case number 2. Papa ni police ni no na ya to ni tua. E bia nka sa asem wo badwini ho biem. Dwuma asem no makasa this year e be da aka ho asem. Nipa no binim wo ho a o so wo sha ase free baabi. No akudu baabi. Die de be wo ho ansa. 144 obetimi do adwen kire aba Mr. Jampo yesi ye nyame emfa nye politics bi ni enkof nipa no ye nkodi omachi nti eno ho asem no committee to sit on charge boss case say you go kan newspaper page graphic say abrofo say prima facie we say prima facie say wa ma me you are no the asem no ye buagu so na utie say the musika na dia say sebna yakeka kan si animu no se maame na ankasa ma me yina no ankyerehye ne ye dia ene na ye fa de se niema na yesi wa anyi ne ye na mpa wa anyi ne ye ampa nti yate ho committee 5 member justice ani ye boa na da no asem ye ba ye hurusu a ba bia ba bedunie yakwa animu ne kwan so anno de ye hwehwe no no anana ibigidi se de ye mra pon ehye kwan a ye mfa so mfa nkura nsem seye no medical abo chief justice na baso se wa mana nye na tete sem megidi se mra na so bo president so na baso oh na se ya de so no you need to receive petition na se de koma but already certificate be on there kona no madaroma me masema make mama no ansi kra oh da bi esa bi sa ko si e di nkomo oh da bi se mentumi nyi president ne mfrem okay na mum president onim bibia president here afutuo o ya mampani a onim bibia of course afutupa eni nti ne jaw council of state
nka mekɔ akoduru council of state crapo eboa emye de nipa ne bi kan ho na we akoye emra mu krogen okay enti me bo chief justice na ba so say watumi apaw supreme court judges essence wo hwe ma me ne dibre no a ene appellate court judges dibre na etse wo hwe ye mra ne hihye mu ne se na dwuma ne tie no a na maka bio abo council of state for abaso so mpani a won de won aka ho aboa judicial council no essence enye chief justice ne nko adwen na mum titiro no ehwe saa asoye ho no a onne den odi kan ma asembia ba ehɔ na befa bibi efa mra ho bia no essence onne the head of the judicial service and a charge no part of eka yen asenie ene quasi judicial body enti meda omu nyina asese omanya kokoduro mampani so mebɔ na baso se oso asem no mu no ode afutuo no eto ho se mpani ntu ne fokwan mfa so na ekoti yamra no yese article 148 eda hokrogen kwan ya faso bibi sansensem no ye odi kakra bia na wo mu ne se maame no asem ne se odi chief justice ho yaw nti na mebɔ chief justice abaso no so di ne ho yaw se o se nsem a yede abedan no ogitu mu se asem a edi no nti na o se o ho anu yi o so ba na obeyi na megidi se ye nyina ye timan mu obi enu a obro mra ne so se bi ye o mra se bedwam me ni me ni ye hye mra o mra se bedwam nso ye mra ne so mra no ba bi enu bedi bia edi wadiu bi mampani kura mra ne so Ghana ni nipa bi enu obro mra ne so nti se mra no kasa ye mfa asem no nto a mpani se bebi ade ne da no wan fa nto ho ya esei aba ne sen efi a wotimu odi aban sika na esiesie aban bongo odi aban sika na esiesie hotel akoda odi aban sika na da ho emra no so kire kwan ya fa so a ye de oman sika eye adwuma enka ye ntinti mra ye friend Financial Administration Act mra kire kwan ya fa so a aban ni oman sika ye kura no enu nti ne waso ye bi se audit service ya empokura no wodi sika na ye adwuma awie no ye sansi wachi ebe ye nhwehwemu ekase ampa wodi adwuma no aye wodi sika na di adwuma pa nti ye mo abaso ono ankasa gitum se ensemsem ni pie ye no ye den ye special audit efa na so ye ne ho enumu enyema ededi no ebi na edi abono sebie so sobo a yeso meyi na no enti ya me ya se ono fiti prekope se odi chief justice ho yaw na ne ko wakratafo a mode betu dwa ema omanfo so adwen ba so a dodo edo na nikodi akira abewie sei so muso ye boma ba so esense muso so daadaa no eto da yesi ya na ma no ye hare dodo nanso moboa ema oman edwumadie na ekoso ntimi se ye kase moye the fourth realm of the estate megitum esense moboa ema oman no kusan ye kusan ye enti die metimi aka ne se mpani a ya pa won no mesre Ghana man ekwan a ye fa so a etoda ye super mpani efa adwumaye sei ho no ya na ye ya ye ma won mre no won hwasem no mu kabam kabia mamwe eya adwenkyere enti kwan a wo be fa so a kire won adwen no ye nya abotre na omososo enya asomdwe no mo fa nye ebi kura na ebekwa akọ wiase no na maame no onni fo esanse eye hwehwemu ene won ba beye enti obia ntem na somdin ye mu obia kumfo ye mu maame no kumfo na mum ye se ye hwe na namo no a echi obia ba esa otwa ne ho enti o se mpani ye den esi nkonwa na hwehwemu na ehunu no kura no ba bia deto esanse kabam mu ofa se bio nsu ekura na obeto a so bebu hu nkonta me hunu se ampa ye nyina ye de nipa ena echichiri kuro nti ye nyina nipa no ye sika na akodi ho nti o se wotimeti ase o se metimeti ase o se menu atimeti ase ankoba sa anti ase na anko ye adwuma na takra ojemu ya bam ti mesre obia nya abotre mampani no ni hwehwemu no yemfa no yi papa medan Ghana
na Ghana kabam kabi so entumpon ye ntwen mo bi mfiri ni kurom meka nkyere yen se ye ma ye institutions no ye ma no ho nya dene na enya nipa na se no ho den wo democracy mo no institutions no asoye no nkrabata no e na o se ma ni dimu enti san hwehwe mu eboa ama saa asoye no na adwuma o ye no adimu esan se baby o tie we appellate character we obi a we quasi judicial body a o ti se obi a o appeal court se me dia kwase ni bia anko yeye na me de ba ho obi edi mampani asem wase a obeka se minu pani abambagbe edi mampani kufo ekọ chira se ne fie akofa aban sika edi akosiesie ho aha nti wa hote chira no na wona wo ba behwe enyema nyina se kwan be fa so ebedi mu na wan kasa so sa de nsam yi ebe dradra ho se udun sa bo ha na udun sa si na udun sa fa na udun sa koto ha sa esa nipa gidie po wo wasoye na woti mu no esuhwan enti ehia efata se omanfo enkura nhye ene won gidie ebe gina ba bi gina enu nti na mra na hyehye se yemfa sa kwan we so no nti obi nkoka nkyere mu bi se ene abusuafo wono eyesi ana wono yese yesre yemma djuma no enko se na wose okay honorable Afram please maame no say ono so why ready pa na ogidi se yenwie process no na why cleared na text message bi aba se o se aban bo modern na odne sika share security services no mu na ebeye mpokura bulletproof jacket ni ade no on to be mfama o mo na o mo nhyehyɛ na se bibi se ba ankofa yene amba otie report no ma o situ no mse ekobɔ na sene mu ho baabi nti mse nyima no na ema moja 20 went me enya kwano obi say I wish the entire family of the patriotic policeman who was shot and killed my deepest condolence. May the good Lord console all of them. TK media kamenya nkiemfa kwam despite nye president kwam despite onye politician TK good morning police na wawu no me wira ho papa megidi se e wo se aban boa na omunya bulletproof okay asem no kana fe tu bia na se weapon bi mu hia de bo mo ban no ye de bi mo be boa pa we ye joke man no may his soul rest in peace. May God protect and guide all policemen. By Davidson from Teshi. Now, TK, good morning to you and your crew. TK, could you believe that it's been a month now and no water supply to the people of New Wager SCC? To be precise, we buy pure water now. Yes, water for now, mon supply, mon supply, mon fast, krana, TK. Okay, also the bena NTC from Bampacho, and the Minya Huni, Timua, my catch the woman. You hear the Pebiti say, Honorable set a champon, our parliament, MPP all the way. The Honorables, why I say, oh, come be at now because Confoso will hear our TK, is it better Ghana or better Ghana agenda? Josephine Bisasa. Okay, we MP or see MPP will win 2016. Okay, maybe it's Honorable. There's a better and as a better, right? We so say NDC MP no wakasapa wakano kre, and so still MPP will win 2016. Honorable Shraja Sabuna ye di hunkoma. My minister or you very confident say she'll be cleared. Yo, I'm say okay. Afram Prince. The end is such Afram Prince. So say Afram Prince in me. All right, okay. I said I heard my coffee. You were Eastern regions. The Decano, a President Mahama Basso. Sir, Unya, a Yenia, and Edna Bakuni and MP. So, a train in Koya, and so moo. Now I find baby and pass a baby. I said the door. No fear, say. Be hodjuma na ne kra die no adadi we che say transparency no igusu yes e ye hodjuma accountability no igusu ye hodjuma so de ba no so no chief justice so ejina so hu say etwa say onso ye hodjuma onso apushi akọ different level o state committee na we no ma ye hu institution no so obi wa ha ojina bi na obu ye institution no animuti a na ya tan say penifo na do matin so obi a be so ye na djuma na o man Ghana fa no ho ntuma pefra de dika no maame na kan na asem
say any ya say Chief Justice no e bi anka one friend no man kan kokom but sa no e kan say nye yie Chief Justice na adwuma but me we gidi say asem no wo ba bi a committee abanti kan ne kan ke kan say we say yan kan kesi go say ye nu maame no anu asem e na onya nifo enti Ghana for e kasa bi a bi e condemn dodo the say why na ye in charge e wo estate because organization bi an ye wo estate management also pese maame ne dan ye oba na asiesie say no so okoda hotel nipa bi e fast ebuku nu ama no ofiti plako pe mfi onu ase okobuku hotel e nipa bi na lead ye no mum lead ye na maame ne qualify na maame no so article 71 so kan ho bi na kan ho bi a na yi no the level no enu ma be na e man kwai oye onya enti no am say ye condemn no but ye hwehwe enu ma no nipa ben e na say o lead say okope da ya hwe ne da ma no na so obeba no so ne ye siesie de dem no e wuda ni ekotenam so enti say ye ma mra ye transfer na ba ho no ya hwe say no ma pia ye ready answer na koten ya na am say ye turn ade no say ni bon no ma wa ya if say bon nkwa na ye ka bedu ba say nipa bi so anya na dwuma dide bia me ka say nipa no organization no chief can say chief managers and say civil servants no me bu ha ba no pi to si nipa bi afam but ya na ye trust ye de no ekoma say be head of the head no because say civil servant ni na in charge no eko natural of rules no so a kama me no bia nko anya problem no however no ya ye ma ma me kwa no ko yi na no na bia obayi na no na bia na ono from so no be ko civil servant na say bia estate ayi for na nko me in charge so mo hwe ade papa bi ma no no man hwe no no mo na committee no no yenim say ono na o nko hu de ye na obi lawyers so binim say mun hu de ya tem bia mo twem ofrim mo hwe say emma sa ayi no anchichire mo enti no no ma ayi na ba na mafo kana me din kakra san say me nya sure say bia ma me be hwe say ade we nye enti mi koye san say o man sika mi ko say na on say no sa enti yen hwe na other way say ma me no so no say ba say onim de ye e no ye say yin so a na ya de a enye san say as a leader no mi say na o ti baby because na so bank akura enti e de nya obi na o baby ti enti nka bi anka ba say wo da no siesie mu kra no bi anka ka say metra me fie ko si say ebe say de we no dada minim say bia oba committee na ni ma because the yete o media mu so say oni fie bia wa so ana me te enti na so etwa say o ha da ya koda hotel na hotel no so no ana na one per temporary room bi ana say frat german antram ko si say ebe nya you go so hotel ne be on ya high enta me ka say dey be free omo anom ye in charge no go say but manya temporary accommodation bi a obetem ko si say be transit quarters bi dan say man ko da hotel ni say trip for na say any how bit maka no edu man ko da hotel no na mo ka no mo dwen say so ena e bi a on so in charge board na say bi a head on no enti omo say da hotel no be 1 month yan ka hwe 2 months yan ka hwe ko si ayi no so dey asem na ba o me so ena hotel ru no so no say da ho no a be on ba yen tua no so dey raise even no raise here there are certain questions more questions than answers because no mo ha ko mo nyina raise at the end term ka sa dey dey do ye no ka anu enti no fault no free nipa omo work omo staff no omo ye the question na ubisa na say o apportion blame no me bisa questions the man no mo fa ya okay e do man do level sa level na duru ya e ma e be duru media mu afa ye nuanom yin so ya fe ye mfa nkoma president o say Ghana no me boy ba e dem be ye hwe be say is it possible say president so kra no ibisa obehu obete ana say onte hunu hwe di sa ba media mu am ya ba media na so obi akaka je no so o say ade bi was ba Ghana ye hu na yan kapi o ba hu say obi e de car ba ko be si area ketua bi no lodu ye kwam a ye hu yan ka o china na ba kwa be ka ho na station and na fa ko yi na say me MPP ni na wo me MPP ni na otu me na me NDC na ko kasa no problem na tu fa ba ko na fam free oh de no ade a say hwe ne ka ho asem go Ghana bi ba ye bu ani gu so a ese wi ansa ya ka ho asem eno na ese Ghana say no and you say ye be bold condemns who call first Peter 1 something be bold condemns no bo ha no say trans ya man say wi ani ya ka na ne na o ka pia so we too straightforward
pepi empedesa but a draw and you know you so near do be for the kuni onu ma enyo pa se tu yare ma hoto it was good it was started I can't say no credit be the wa and fancy say no matter how bitter say you say cry back I so be catching pakoro no offer but me bought text message so you brana so you see TK na ho e oh you me da se pa o si na post ni no de oh and me buy man kan fa and na wa ho fe na dutwam oh za dutwam na so gra de me na me da se me kan da se that one for ni ankere no that na na make kan ka bi si ani mu na yo and na ka from prince ya ka na safia from prince say ya po and na ma kan ke to say ticket say from be say ya brana so 1 minute be o ha TK what my friend said about the assistance to the military and the police is very, very good. Yemma also give soldiers the chance to declare war against robbers. And come can't declare war than Kabijano or Kamusu be a machine say pram or say we should give the soldiers the chance to declare war against the robbers from Richard. I suppose that Richard be a soldier. The government should think about the country. Yes. NASA, you see TK. Let the Secretary from Plains MP know that all the ministers are suspicious, so they should let a woman point them out. Now, I'm not going to find a way to point it out to them. TK, good morning. Today is the first day I'm seeing this MP. May God give this man wisdom. He spoke very well. Okay. Amen. Okay. May the good Lord receive the short policeman in his bosom. Thanks. TK, may God bless you abundantly. Martin from Tano Odumasi Abusanfo. Yeah, but as honorable constituency. Mr. Okay, honorable Mr. Jampon also be can. Oh, said there. Also be can. Ode man can there na. Say you na ye dia kwenya. Such a from president can this is you create here enche. Na the man here yan say no ye ni akwa bi ni such a from prince. The motor na nam message ankra bia o mo bi otima be boa ye mo here chief compound so when you na betim da kan ye tupe ni secondary school afre ni yesi via ma ye light out of 90 community no this is captain gwan light and yes sesre boho ho aye den say kwa ni wenti no udi faka enkogo tu boho e ma obi ti be sa ankra bia no a o mo bi o ma boa se cha fan plane ni say abaye bi say ya ha se wo this is captain no a or the creating this captain na this captain na so dia aka no e na do so say e kwa nko other side nti ma district ndi me district go revenue bi afi bia bi ma e kwa ni mti no and ye program yibi ma such a from place na frefre California you for no mbra na say na me kan say obi obati nka bia na obo ono ne kwan ni nyina ye nti oni problem TK mama matiam eno mo frame no na me gina nukuru ba ko ye fro ahojo enye kumase ahojo ba ko so ho de omo boaye kakra aka manfe krupon aka ba bi ti se dunkwa ni nyina cocoa growing areas ya eboa aban ti mesere se aban odwen cocoa rose ne ho a onwe ye nso ye ho a ye wo ko praso ne important ntomem asikam ye nyina ye bre ho nyina ye dua cocoa oba mikrom kwawu a ono be aduane a yedi kese pa na be mabobo dini na hwe yen esra ban sisi emum ye kwan na firi nkokọ kwati bi ne de so ne trafo gu so na ebo aye wona ye okay na emum ba pui mantama ye kwan nyina anye men kan makofo nko a nti aban hwe onfena ni nsi so uhwe firi bunso e de ba apejan kwanta e kwan ye ya ese mu nyina tutu aban mena ne nko ho sabio asphalt uko babia ye no a ye na se ya gene ho a na ye de overlay abeto so mesre se ye ntwen ma road structure no ense kransa gene ho no ya de BMC di ma wo se ye ebine efiri enya eastern region ko a efiri atmota ha ya eyi amasama dabi eyi baby ebe ba ko no sire de be si ofanko ha efiri ofanko ha e de kobo nsamamu de no baby ansa obefa bypass no eno say no nam so grim sa ya build the road structure no ye manu nyene ho ansa ya se overlay enye se babo ye kwan mu nyina bi ye mfa overlay ye bre asfa the portal ne wo kuma kwan so na kana maka highway program say come go here okay
I'm saying idea be a hopa even N1 is sumpo so far N1 is so na be kwa la pass ho e tokuro bi da kwan no so amamfo twam da bia mu once again make us asem we sa rails na e wo N1 no mfimfi ho no ba ko bia wide da kwan no ho so free Fiesta Royal e ba da bia da ho na no urban sa kwan no highway ebusiafo ye be pagya yemu na mu ye ka mo say in football first half say ashawa ubetimi ateka aba be win it say last year anko year you have an opportunity this is a new year they also say what's the sasa nima mu year they aka no now de adwumaden de eno ano no eno de ka kire eso no you say if you become restless you shall break the yoke nti be restless men na eno ho asebra no pay edamu nyina se ochina fia da nyame ya adoma e be say shebi honorable edamu nyina se mo fincha pa bi yo official pass I feel ko betu ya I feel say